Bank account na ki hon namuna a company ten azi ni helava sum ahin ki ka kha ta ovem ahin ki ka kha uwa hi le company te ko ma chu ipzi an ki ka uham ti hi nagadong dem a hi lo le dong lowin na dem bank company nei ten account nei ho zo si ko ma sum ni cha hi jong le ahin ki ka tingu account nei atam ji in sum khulang pi a ham dingu a hi hello loite ho nadam jingo hinam tuni hinjong thusim ngai num umta Bollywood movie hisab barabar kiti 2024 kuma ki release hi anasai kitaw hite a film ki parachun du beng neipa miki chu ahung ki mun ama pa hi mi pi ho sumachun apan san nom sata in hin khu anamangin a hi hichi achun minister dayal kiti pa jong chu anazaw tai alang khana chun mitham ta banga lungthing ta hing radhe mohon kiti railway a ticket check bol sia pangpa cha hung ki mun ama hi thil khut match lampanga anathip je achun charter account hi anatu min a hi wanga chun wang sinum ta a apan ada la pha na chun ti kiti railway a train ticket check bol ji ho achun apangta na hi radhe hin mi sumapi teng kitu chachana api hi in sumapi teng koima koma awal jong alapon mi jong awal ana piji poi radhe hin chapa khana nain azinu inwang amani pa cha chu anada thlan a hin khu ana beitai hiti hi ji chun amani pa cha jong kilung sita chun ana bom hun tan a hi nikhat train sunga chun radhe punam kiti nomai khato akisu to hun tan akisu to hun dan chu nuizat ta a hi train station a radhe in komla them khat na hin choya train sunga ho a ho pi a chu punam hin thilki gu kani anom poitin anasai tai hichun radhe in mi pi ho koma station a komla khatna som khatna aniki zo hi in ni ka hin la a zakhat ka pi achun alena ding anei lo pha na zakhatna chu komla ka hin la a hitai hichi hi kai geldanin asipoi atin mi pi ho ko machun hichi thu chu anasu hleng tan a hi achuti sai phanin punam jong aza chali ajing tan hitia amani jong ni si a train station le train sunga akisu toji huna ko na chun punamin radhi adai chan alung si pantai ti chu het thein ana tan a hi train station a chun accountant lampang khangtha ho radhen ana hilji a chun ama pa jong athip hle je in khangtha te jong chu analung lut thei jing taw ve pasal pa radhe account chu du benga ki hon a hi in zan khat na account a check le na chun beng nei ten sumsom ni le sagi le makhai aki ko chu amudo tan hiti a hi je chun ajing ni khon du benga chun aga chi in hichi thu chu aga sai ta na hi hichun benga anato staff pan radhe koma tu hi tot phat na hi poitin mila chun anazum so tan chikiu hilovin laina ding ho le mi pi ho chun radhe koma hiji sum hlom cha somni le cheng sigi le makhai ding be ma hilai muna na hong hi na tha si lo ham na phat pa mai lo ham tin lunghang ta chun ana sei taw ve pasal pa radhe na don bunin ekaw nga sumum chu kin ha ta a ka ho la hi ipidinga zium lawa beng ten na ki ka no ham tin complain le kha kha jong azi in anapilu tai ajing ni kho ponamin radhe amua ko na chun thil khat he thei chun ana tan hichi cho hi le punam hin jinei ding atia aziding a hol naw propose hung ki bol na la chu radhe ki ti pasal pa jong chu anazaw khadan a hi punamin radhe lim amu zawa ice cream ni na khana akisu to na huna ko na chun ana dai le zengin a hi wanga chun radhe in punam chu ana dai poi adai lo na ji cho hi le punam metsa ma mu cha hlomin kicheng hun le thil hisa bol calculate bol ho hi thlasamin tin kicheng bom le ha asan ti hi radhe jong anisi tabanga punam to train sunga ahong kisu to ji hun pha na chun ama pan jong punam a hin dai pantan phar khat laya reject anabol nu a hi ti wang radhe in an he phapoi ti chom khanin train sunga fine ho asu tom na chun radhe in jong an ki thopi tan hi che fine ho su tu pa chun train sunga abe nga file jaw khat ana da tha na chun office langa tha adinga gati na hi le
office anaki kha pha chun file a in langa chun a hin ki pu tai hichibek chu radhi achapan he loka a bong noi ana thlei dan kha tan achuti phanin aman jong bek cha hong tho in a ve na hi le du benga statement khat chu ana zawin aman jong hi statement chu su theng ding ati na chun cheng som le li la ma khai ana lu ta na hi aban sina Mona Lisa kiti radhe in koma cheng nu cho hung ki mun ama nu hi koiman ko hi zong le adei phat pha na hung ji a hi achuti jeng wangin radhe ina a lo pha le achapa vesui chuki zong le in he thenga anapang ji kha chu a hi nini ni thum zawin radhe du beng achana chi in sum akika thu chu hisab ni bol pi uventia aga seikit na chun staff pa na hin don bunin noisy ta chun ipidinga hi chi sum hlom cha ji a chu hilai muna na hunga mi na hung su boy boy jing ham atin amani zong anaki na hun tai hichipe ta chun branch manager pa hung do in akidal te ni cho na kham tan staff pa koma ipidinga ama pa complain hi ke koma ni hin he sa alham tin asai ta na hi le staff pa na don bunin sir na koma hichipa thu hi kana sai hi tan nangin sum som kha som ni hoa ding in phat ka nei point na ti hi lo hamatin hichi zau chun manager pa le staff pa zong anaki dal kin hun ta na hi manager pan radhe koma aphat phat nan kin hin bol na nge nang lungim hi na ti in aki ho mat pi na thei dinga chun na dei dei phat le phone hin bolin atin a phone number zong chu anapitai punam le radhe jong anisi tabanga train sunga akisu to huna noizat num ta ta thil anasu ta jong le amani hi alanga ahong ki dei chapan to hun tan aki ho limji huna ko na chun amani jong anaki nei che che hun ta na hi radhe loi pa tandanin akoma CA pass sutia chi je chun nangin income tax department na file hi ni gatha pin tia asai pat na chun radhe ananom pon tandanin du benga account ka ne tia hin sei radhe na za chun aloi pa thu sei chu ananom tai radhe in du bank account nei adang ho zong ama ta banga angol bol hitam tia check le le na avet le le na chun aloi pa tandan saving account nga interest hlom cha apiu chu hin mudu atan hichi a ko na chun aloi pa account nga sum zakha le som ni la chenga awa ne ti chu a hin he do tai hetia hi je chun radhen aloi pa koma du benga chinlang complain ga bolin atita na hi le aloi pan adon bunin hichi sum hlom cha kha je a chu ka phat ka su mang nom poi mang le mang tan te tin na seitan alang khana radhe wang nung chon lovin benga chun mail ana thonin complain abol ki tai chuzawa radhe benga ko na chun phone hin bol ovin a hin ko taw ve radhe jong benga aga chi achun manager pan sumawa zosi jong na akawa ka thano hitai atin LED TV kha jong ana pitaw ve hitia ana bol na lowo ji chu hi le abana patna hitia chu radhe in complain a bol lo na dinga amu ana si pi mai me naw ana hitai tandan in jong TV kha na namutan hichi chu radhe ji a hi ati ji achun tandan in party kha na bol ta na hi Republic Day hi je chun mol sunga thilum atam zo free an hitan dihia thilum tui numai van han lang ipi jong le atam zo free hi tian an sei khom ovin ananui khom taw ve a hi wangin radhen aloi ho koma imacha free in a umpui TV pi uzong chu free hi poi i ham tia du benga la khat na koya hi le interest a la khana chu zakhana chenga nga pi dingo a hi la khana pat lak som chan na koya hi le amohon chenga ma khaina pi dingo lak som a pat lak som ni langa na koyo wa hi le chengup na pi dingo a hi benga ko na e hon sum imu dingo beng nei ten asu sau jiu vin sum som kha som ni akika jiu ve a hi wangin hi chi hi koiman a hol poi tin ana sei ki ta na hi hitia chu account nei krolia ko na som kha som ni akika uwa hi le apuna chu crore sang ni le zali hling a hi tin avel chun a hil chen kit tai hichi sum hi mi atam zon a hlome tia anadon lo a hi aban sina chun credit card zo khat radhen akimu pin bank account sang khat lang statement chu anala in hichi chu
school chapang ho ana hop pi in ana khol sa atan a hi thil a khol na wachun mi pi ho asum them kha khat na wa tan achuti pha nin radhen police ho koma complain a bol tai hi cha chun beng nei pa mi ki in police ho sumana pi in radhe zo boina ana to sa atai radhe chu police on station ana ko ovin I ham tia na complain bol hi adi lo a hi le nom na sa loading a hi tin ana suki cha tawve hichi station a thil ho zo si khol to dinga sub inspector no chu radhe in train station a akisu topi punam chu ana hitai ama no hin private thil le government ho thil chi bom sa nom lo mi khat chu a hi anaki he kha hi hon ta jong le akimu to hona chun punamin radhe chu akimu masat ni hon tabangin zata chun ana lem tan radhe naki he hon je chun punamin aki thopi dinga chun ana gelin alang khana punam azo zowa cha lo mi chu a hi pon hiti hi je chun ama nun jong athil bol ding chu anaki bol ta na hi hichun radhen duty ka chi ji je in avel vela station a ka hong thei lo ding a hi tin a sei ta na hi le punamin a hin don butin case le complain nang bol a hi je a avel vela na hung ding a hi tin ana sei pi tai alang khana beng nei pa mi ki in athima bank statement anapi do pa chu mi vo kitin ana vo sa atan hi cha chun aloi minister pan hitia himi na bol ofa athi amang o ma hi le beng dang hon na ito bom pi nom loading o hi tin mi ki chu ana kham ta na hi abana station na chun police hon radhe koma hi che account statement ho hoilai na la ham tin adong tawin a hi le radhen ipidinga hi chu ka sei ding ham tin ana sei tan hi che account statement ho hi nangin zong na ki sim thu hi mai thei a hi tin police officer kha chun ana sei ta na hi chupet te in benga manager pa cho hongin original account statement ho ka hin choi atin ne thei tuita ta ho chun a hin choi tai hi che chun radhe in police ho zong beng nei te langa apange ti chu ana heta na hi zana chun benga na tong staff pa to radhe ki su to honin na cha pa to ching thei te in honin tin ana sei pi tai aban sina Mona Lisa in radhe phone a bolin na cha pa skola ka hol mon kamuta po ati phat chun radhen zong a duty a da than school langa chun a hung ta na hi chapang pa chu kot na pam langa ki kila washroom sunga an hidan a hi in chizawa radhe lunghang ta police station langa chun a hung ta na hi le police hon a koma bank ten statement a hin pi uto nangin na hin pi hi akibang pui nangin hi statement hi nakisim thu ngap ham tin ana lunghang taw ve bank ten amit mo naw akisu hlap taw ve ti chu radhen ane hetan hi chun police ho koma aphai kin statement ka hin chai hi kasim thu a hi tin gel taw te chuki zong le benga kona statement ho jong chu sem thun gel taw hi te tua ata chu hi le customer ho statement a hi in hi chu holovin lang cheng ovin tin ana sei kit dai police hon jong holu hitin veo hite tia customer ho phone a bol naw wachun mi phap khanin phone ana lapon mi phep khat chun sum som kha som ni ji in police station ka hung nom po ve customer hon hitia hin sei pha no wachun radhe alungimin alhu satan alang khat langkina miki wang mitham ho sum a khop tum ho chu apun punin aki koin nom sata chun hin khu anamang ta na hi sumsom khat somni ki kat ji chun police station a complain bol dingin koimacha ahung tapon a hi wanga chun mi phep khat pi ni khat police station in akaunga sum awa ne tin complain bol chun ahung taw ve station a hungo statement punamin a che nga chun radhe na hin pi to chun aniki bangtan hiti a hi pha chun police station a hung dingin punamin radhe phone ana bolta na hi le radhen punam koma madam nang na accounting bol na thasam wale adi pudo zo pon na te ati achun punamin radhe koma mi khat mark sit nagamu ako na chu ichana thema ichana chingham nangen hepo na te tin ana sei tai kumizan ham khat masanga mets a mark hlo mu ji a na dailo nu chu kai ka hi accounting in koi chu them han lang koi chu ching jong le ko nin thu atan ding a hi hitia hin sei zuba chun
Radhe in zong pha chi sa chu anagyal do tai punamin lungthing ta a hula report senior officer pa pia kun chun traffic department a promotion amutan transfer zong anamutan a hi punam report bol ko na thun masangin senior officer pa na sem to le tai hichi chun Radhe kitipan statement ho akisim thun zolanalen complain abole tin ko na chun Radhe thiamo anachan ovin thu anatan tawve Radhen ko na chun accounting board official chu hlasam hinte achomzo khialovin atita na hile jaspa na hindon bunin nangin na seimana chu kimo khial sing ding ham nangin statement na kisim thua dandi lawa complain na bolzia nikhat jela na umding a hitai Radhe police vena hungkal do ko na chun beng neipa miki chu anatawin Radhe koma nangwang mikidang ta akhat na hi ne ka nga som khat chamang lawa mi eka nga som khat som ni manji a na thaile le jing som khat som ni chu le pi leng amuho hin kho ki khial chom ponte amuho dinga na lungim wanga chu nang khialen minute khat cha jong zil sanga umnom po vinte chija chu amuho khela zela na umding a hitai tin noisi ta chun ana seita na hi hichithu punamin aza pha chun senior officer pa komlang a hungtan sir Radhe thu sei chu adi a hi kai hon account zani lang che ka bol nawwa la khat wal sen amange account ki hon krol zanam khat wal a hi in hichi ho account nga sumhung ki ka ding ho chu nangin jong gelin senior officer pa na don bunin hichi thu hi don lawen koi komin minister ho thu pi a hi in nang jong ki het mo sa atan punam hi aji pa lo a hitai hiji chuna lungyal anum mon ama nu hi ate puta bo cheng khom a hi hichun ate pun punam koma Radhe chu phone bolin lang ata chu ipiham sei pi tan tin ana sei tai punamin phone a bola chun Radhe in ana la pi tapoi abansina train station a chun tui batar khat chenga manwala akizu uji chun Radhe chapang ho khat ta chun anakin na tawvin akina anawwa Radhe chapang pa chu trainin atar khan a hin kho ana beita na hi chenga ji ami hin kho abe Radhen amu chun alungyal atong khahle jing tan hichi chun RBI te koma du beng chungchang a chun complain ana boltai hiti a hi pha chun RBI ten du beng neipa miki chu phone hin bol ovin Radhe kitipan bank statement jakal som nga ahin thon hi verify hin bol ovin tin ana sei tawve miki jong alung hangin minister pa ko machun hichi thu chu sei ta na hi le ajingjing ka NJCB mangchan Radhe in lang khat chu ana khot sit pi tawve Radhe ni pidinga ka in na su se no hom tin adong ta na hi le police hon dandi lawa akisa ana lang kai ka su se no a hi hichi notice hi thani masanga chu kana seu a hitai tin Mona Lisa in signature abol na chu avet sa tawve hichi peta chun punam mahungin Radhe na koma kumiza nam khat masanga kichending na tia kana nup lozi a hitia hi kai in ni su sit pi ham tin alunghan na zosi chu punam chunga ana thlai dan tai zana chun Mona Lisa in Radhe koma zanla a chu police hon kajipa aman ovin hichi a chu lekha a hi soi ikei so a hi in sumlak nga jong ipiu ve tin ana saita na hi ajing ni khwa Radhe office a hung na chun 2018 kuma fine asu tup nawwa chengsom laghen awa ne ti je uwa chun center vigilance on a holding a hitai hiti a hi pha chun inquiry a kichai ka a Radhe chu suspend ana bol tawve chuzowa Radhe le chapa lungyal no mota a lampe pa ma to lai ta hona chun miki kitipa cho hungin Radhe koma nangpa na buina ipi ham ken du beng hi leisi chunga umzo si het sa a su min thang ding kati a hi nang la hilaya hin som khat som ni je in complain na bol jing na laye milam ho som khat som ni kala pi a ke crore pati ka hi chu ipi asin na umam som khat som ni chu mi gan thei ten khaini ko wa ane uwa achil si no leki chai a hitai chukit jong lekin mi na to na mon kapi a hi Radhe na don bunin milam ho sum aji beya na lapi chu nungpi gang chalin achuti lawa hi le nom na sa loading a hi
hitia asei pha chun miki alung hangin achapa chu anamat pi tan Radhe chu avapantai mikin Radhe ko man songkhol kila ado in lang lamin ati achun Radhen jong achapa hu do ding anup si in songkhol akisu hla gu ta na hi le hilai muna khumi te chu hung ovin miki chu hung no do tawve mipi ho la a han khat chun Radhe ko ma chapa nikhat mola benga ko na sumki moho adi poitiana na khut chu phone a video ka bol do in ka chapa ka ve se na hi le ka chapan adi e tin asaye chuki zongle mela khana zero balance account aki hong thei ati ji over khumi te zo sin du benga chu aki honu a hi achuti pha nin mi pi hon du bank account a sum zo si la do a hi chi bank account chu za loading anate tawve ajing ni khon miki in thu so khana jatan hi chi chu hi le du bank account ki hon bank account chu kha ding ati ofin hichilaya sumakila do ding ho chu tu hindu bank account a umpui hichi bank account kha ding thu chu muntina akithangin social media ho a viral a hitai mipi hon du bank account thiding a hitai ti he ji ovachun sumkila do dingin muntina akikhal thang taw vin line sauta ta azong anading taw ve alang khana minister pan hiti ho tabang thu umpoitin anasu chintan alang khat langkin achun home minister pan RBI ho koma hichi chunga hin action lawin tin anasai tai punamin jong mipi ho chu ki thu pi ding atin social media achun report ka bol adi ho chu senior officer ho na sim to lele ovin akomwa original report chu na lai tin anasai ta na hi Radhe in thu so vena ko na chun ata ipiham ti chu anahetan du beng te beng let khat to aki khut zup go na jong chu anasu hai tawve miki in India gamsunga da hla alawa hi le upai dang ananei tapon India gamsunga da hla hi le minister pa chu sum aki khat wal anapi ding chu zo teng minister pan thil dan ho zo si kin vetum na nge tin anasai ta na hi mikin minister pa chu Kro sang khat la janga pi a chuzo ting airport lang chi ding tin ki go na ananei tai alang khana chengsom lagi na wa ji chun Radhe table chunga chuna tawdo tan nisi a fine ala ji now receive ho chu inquiry committee ho khat na chun anavet sa tan a hi khat na receive masim wang uwa chun chengsom lagi na wa na lain hi chun Radhen inquiry committee ho koma Sir, hichi atam zo computer in a bol a hi in zakhat la cheng ni tia atam zo a rang ma aki bol ji a hling lo hin te hitia asai zo bachun amon jong Radhe thu sei cho ngai ovin a hin kho tawvin a hi le cheng som lege chu a hling tai hichun Radhen sir scam ki ti chu ipi ki sei na ham na hil chi ni nge a khat na a chu hi le mi hlam khat cheng som lage na wa ji a inquiry ki boldan ani na a chu sumchoi ta mi khanin thlalo tam pi nei mi thum inquiry committee dinga asim athum na a chu hi le inquiry na bol naw wa coffee na don ho biscuit na ne ho lunch na bor ho hichi ho hi ai ho gamsunga dinga scam ki ti ho chu hi tin ki chen ta achun an hil chen ta na hi Radhe thu sei chu officer ho ananu movin a hi wangin amho chunga hon thupi a hin nei ji uwa ka bolo a hi tin ana sei ki tawve airport sunga chun miki be khat cha ana check povin wanleng sunga ana tawdo sa pe tawve cham khat jaba chun security personal ho miki koma hongin na benga ip hamtin ahung dong tawvin a hi Miki bek sunga chun bon le bon nang ho ana tan hi che chun ama pan jong sumtam pi ki khumna abe ngo chu a het man lo ka min akili atai ti chu ana hetai a dan chu airport su thinga pang khosung mi te ta chun Radhe ki ho to uwa hi chi plan chu ana go no a hi alang khana minister pa ina jong RBI ho na hung khol naw wachun sumtam pi ana mudo tawvin hichi ho chu tranga a hin heng do tawve hichi sum ho chu mipi ho masanga ana hlei hlawin chamkhat zawa RBI ho na hungki pu do tawvin a hi alang khat langa miki le minister pa jong jel sunga ana koi tawve hitia chu ai ho jong e account ofa sum hungki ka ting le koiman imacha thu isai ji pove
sumhung ki ka ho anei te dinga chun phanan tin anei lo te dinga chu ha ma ma jing a hi ekaunga sum ki ka anaji dong dinga benga echi tingule ana tong hon hiti ji khuti ji hin ti pha no le seiding e heji povin I hung ki le ji tawin a hi kai ekaunga zong zani wal hung ki ka khatan nang ekaunga zong hung ki ka kha a hi le sum aki ka a chu nalungkela ipi umam komena ana seu hite chuki zong le ipiji hin ti iti uwam ti zong komena ana sei khom kin o hite tunya hisab barabal kiti Bollywood Movie 2024 kuma ke release in say now chu hichan hin ki chai tai isai sungwa sei hil sei wal sei thingla lo ma hi le anike them to niki ngai dam tu chu hitin thusim hung ki ablon ho ninga nigo ma thin ting le hype bolding khu an hei pang po hite hitio tabang thusim ngai nom uwa hi le subscribe bolo la hon subscribe mana bol hitin like share comment jong ana bol chu hite abana thusim ngai ta to ki mu to masangovin anadam sia sia lo hitin hichi thusim hi jingka anangaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mangpha